Pastor Andrew Bronson chanchin ilo ngai thang u Pastor Andrew Bronson chanchin hian ahun lai khan khovel pum pui adeng chuak ani kha Mizoram lam atangte po in a chanchin kan ria a kan ngai vena kan tong trai pui thin ani kha tunhuna hian a chanchin kim changzo kin kan ngai thadon ani kum sang kha zakwa somko le pathum khan America ram North Carolina a khosa Andrew Bronson le anu pui nori ni te chuan annon pum pui thak danglam tur thutluk na an siama tharau bo veimi pathian ta na inpek na thuk tak nei an ni awangin khovel mun nuam le nuam sa tam tak awm lain an thinlunga ero tarki ram harsa tak mai chu alian tial thung si a tarki ram hi Mizo Christian te tan chuan man lai Bible ram tirko pola te khwal zin na mun kan riat lar em Antioche khuate FSC khuate Smyrna khuate omna ram ani a Antioche khua phei hi chu Isu zui tu te Christian ti a an ko masak ber na mun ani a Christian ti ming lo in tran chuana khua ani chu ma se tun lai huna ero chuan Muslim sa khoru kol tak omna mun alo ni ta a Christian te ta na mun ral tri rongbol harsat na em mun ani ta thungani Andrew te nu pa chuan an ram nuam tak an chung te le thian te kal sanin pathian ko na chu huai takin an chang ta a Izmir khua Mediterranean tuipui kam moi tak ma se sa kholam hruai tu firfiak tak tam na mun a chuan om mun an khur ta ni Izmir khua hi Smyrna ti a thupuan akan mukha ani chuta chuan apartment pakhata room te takte a Resurrection Church thole na ko ran chu hriat hlo em lovin le thunoi ro takin an din tran ta ani herama hian harsat na chu nei tin nuna tontu a om rengani sa khodang vordar missionary na po rin lelna mit nena thir ani reng thina ne ma se Andrew te chuan tarki mi te an mangaya an trong an zira an ni tin nuna chian ni thatnia te po an tel vezi thina ne achang chuan an mai chana an mu si zia tilangin an khum boy chama oma anin khom na mona lungte an vum lut thin bok ma se chung zong kara chuan kumsom ni pathum zet rin om takin an ding tlatane Andrew mi zia hi mithu nuai rol tak hero ni tum ngai mi alo le na thok ngat chi ne a he kumsom ni pathum chung hian fiana na satak alo tok to thina sarkar en thatu ten anin khom nei na mi ten ron tira do ten an ron hek thin ma se thu dik le mangai na hi a hriam hrei nei chun ani awangin huat na chu mangai na in a ne zel thin ani tu man he pastor thu nuai rol tak Izmir khopuya mitlem te en kol tu hi nakin loka chuan khovel ram lian pahni America le Turkey in kar ti boi khopa thil mak thlen tu ani don ti an ring thiam phak lovang pathianin ami man tur te hi mun thim le chep taka avong thina Andrew po hi chu tiang muna chuan zoin pathianin alo buat sai mek alo ne kumsang khajakwa somko le pathuma tanga sang ni som poruk in kar kumsum ni le pathum zet Andrew le nori ni te Turkiya anom chung khan thon thu pakhata soizo rualo khopatam harsat na machon an nei ani an na ber chu Resurrection Church en kol ani a he ko ran hi Izmir khopui lai li tak alsan chak anti muna a oma he mun hi mitam tak veiwa na ani awangin an biakin te takte chu tharau lam tui halten an ron pon thin ma se Turkey rama hian sa khodang chanchin soi chu dan phallo ani miawa wangin sarkar le mi puite mita ero rammel ma anga thir ani tlat thung ane Andrew te rongbol na thupui ber chu mangai na ani a Muslim huna chuan Bible chang chawa mi vanne amo mi vamin emo chu thil theilo tuka harsa ani a chuwangin Andrew te chuan Turkey mi te harsat na atran puite an hrisel na lama tran puite chu an rongbol thin da ani tlang puya
refugee ral tlan Syria le Iraq atanga local te nena tran puina te an sema chumi te chuan tharau lama an lo hlok pha hle thin ani ma se he tran puina na hi sarkar chuan mel ma puina supporting terrorist angin alo thin chi reng mai alo ni a kumsang ni so matang khan boruak aron dang lam chana police ten anin khom na mi te an ron tir ta fo maya Andrew mel le chanchin te chu Turkey Intelligence MIT te Lisa alang jing tiala voi khat phei chu an biak in pona mi pakhatin hriam hrei nen Andrew hi bei alo tum hil to ane nori ni phei chuan Andrew min zui ruk rang hi revem ti in azot fo thina ma se Andrew chuan lalpan he hmuna hian min kova arin tlak reng don alom ti in fia takin achang le ji thin kum sang ni som paruk alo thlen chuan Turkey ram politics boruak chu al chuak ta hlua maya July thla khan sarkar pai thak tumna atheng ta a chumi nu chuan president Erdogan na chuan mimal sarkar mel mate zong man turin thu achuata ne Andrew te chu American anni awang le Christian Hrui tu ani awangin spy anga pu turin dota thurhetu tam tak an lo buat sai lok to a hetiang khopa bo ruak rin hlel omkara po hian Andrew te nu pa chuan Turkey kalsan an tum mia lo ani an hmalo ka chuan thi na le tan in thin tak om don ti hereng ma se an rin na wangin an ding tlata October tha lo thlen chuan kumsom ni le pathum chung zat an lo tho ve to harsat na tam tak pal tlanga an rong bol ve ram na le an hlim na zong chu dar kar tlem te chungin dota in pu na le in huat na in arun den thuta ne he tharau lam in do na tan hian Andrew chu a hriat mi lovin van lam hriam hrei God's instrument ni turin pathian in a cher hriamin alo bu sai mek alo ne October ni sari sani som paruk jing chu Izmir khopuya chuan nidang ang bukin aronin her chuaka Andrew le nori ni te tan chuan ni khat dang rong bole na tur ni Turkey mi te mangai na ne na an mu le na tur ni nia an ngai ani ma se dar kar tlem te nuwa thil ain thak ta thut mai an in kota chuan police ten le kha an lo tara chu le kha a chuan in visa chungchang soi turin man mo takin police station a login report ro u ti ain zia ka Andrew te nu pa chuan ngai that lo na po nei lovin visa renew tur chuan thamuang takin police station lam chuan panta ani station an thlen rual chuan police officer te mail chu anel om lo hlom hle maya in biang na tluang tak tur nia an hriat kha dar kar tlem te chungin rin hlel na le hlo na in aron thak ta ne police pakhat chuan Andrew chu ron pana thil soi tam lovin nang nei hi Turkey ramatanga no chua turin ni atita a nori ni chuan makati hle a engwangin mo kumsom ni pathum zet kan om to a engthil siol nge kan ti in azota ma se officer te chuan chang lovin Andrew chuan hrui rang ta zo kane Andrew chu sel thim tak a chung po mu thei lova an khunga chuta chuan rin hlel na anei tanta he thil hi deportation ram chunga tanga in no chua satli ani lo ti rethiam tanta ne police te chuan nang hi American spy ini ti in do tin an puta a nori ni chu mundanga hruai hrangin Andrew chu an hreng ta a he hun hi an nu patana anin thenna masaber le a har saber ani don ti an la rethiam lem lo police te chuan nang hi American spy ini ti in do tin an puta a Andrew chu na nu pui chu ral khata tangin aron ena an kut manga in signalin anin nema nori ni chuan lalpa chu min veng tu ani ti chu asoi non renga ma se rei lo te nuwa chuan thutluk na harun thak tak anon puang ta nori ni chu an chua dona Andrew ero chu national security threat aram ta na mi hlo om ti in thatam tak tang turin mun hlataka an hruai don ti an soita ani chuni chu Andrew tan chuan thinna bul tanna ani bermaya police station pona chuan media te an ron pung khoma
American pastor spy chu mananita ti in TV a an thedar ta chiam maya Andrew chu ata na tur lampanin an hrui chuaka tarke mi puilo pungkhom de chuan an husit em maya tharum manga be hial an tumane pathian rongbol tu chu ramsakol ang main an thlir ta a Andrew ril ruwa zo na chan har saber chu heram amangai em hian engwangin nge hetiang hian a chan let ti ani station atanga an chu lai khan hnung lam hoilo vin van lam ai ana a chung rela chuan ana vonga lalpa he thim na hian engti re nge min chim don ti in pathian a zo tani Andrew chu Izmir khopui pon hlatak Harman Dali tan in lama hruai anita a chuta chuan hmu tur dang engma a omlo bangwar vung le dar thalang chana in hmu theina chau ani room te takte a ama chawin an khung ta a he hmun hi solitary confinement ama chawada lu na anti chu ni a mihring nuna harsatna lian ber pakhat chu mani chawathim hnuai om hi ani a Andrew tan phei chuan chu hmun chu khovel top nang hial ani darkar tinte chu kumtam tak ang hialin a reya biak tur tu ma an om lova anu pui nori ni le afa te chanchin la riat tur om heklo Andrew ril ru chon zo na tam tak aron luta pathian hian min thei ngil ta emni engwangin nge kanun pum pui ka hlan chung po a hetiang hmun thim lu tuka hian min da lu ka kum som ni le pathum rongbol na kha athon ta vekem ni ti in he pathian mi ro pui rin na awanga tarki rampan wang tu po hi mihring ani na aron lang chuak ve ani rin hlel na thlipui chuan aron nuai ta ani Andrew chuan ahnua asoile danin chuti lai dar kartin te chu tharaulam in do na satakani ati setana chuan a bengbula I pathian hian a hmangai lo che voin hian isu a phatsan mairo tu manan hrelovang ti in aron soi reng thin beidon na satak wangin darkar tin atrap reng mai ani achang phei chuan mani inti hlum mai du na aril ruwa alo luta lalpa hetianga thim hnuaya darkar tin hre om tur ai chuan min hruai ho jok to mairo ti in arum thin ani ma se chu beidon na thim top khok kara chuan thin thi chungin aron au chuaka lalpa ka chawani chakna reng ka nei talo ma se ka phatsan don lo che ti in chutia au chu rual chuan chu room thim tak chunga chuan pathian thamon na alo thlengta ani tanin veng tu te chuan Andrew chu a ta ninge ya an nga ya ma se a lova atlom don heklo he solitary confinement hi pathianin aman ru atana abuat saina ani ti a hrethiam tanta zo kane mihring tanpuina a be sei thina ma se pathian tanpuina chau athang ta zo ani he smurna tanin nge ya hian pathianin thi thlengin ren omin lo omro ti chuan nun nalal lukhum ka peng che thupuan bung ni chang soma ati kha Andrew nuna atakin aron thlengta ani thlatam tak ama chawa solitary confinement a om nu chuan sarkar chuan Sakran prison anti hmuna ansom le ta a ma se he hmun thar hi ahma ayana sa zo ka fiana le hlauna yana hmuna hmun tur lo ni ta zo ka ne room te takte mi pariat chau omna tura an siama khan Andrew chu Muslim firfiak ISIS le Al-Qaeda mi som ni te nen an khung khom ta chiam maya he hmuna hian Andrew chu Christian om chun ani a ramsakol huang chunga beram no da luang hial ani atan puite chu sarkar pai thak tum tu le firfiak na thok anga pu vekan ni a Andrew chu dot sa khobe tu ti in an musit le maya anjinga pakhat phei chuan tha avo reng thin ani room chung chu achep em awangin mutna tur po om lova thok lak a har sa hle ani chun le zan hriat thana har sa hle a Muslim biakin mos atranga trong trai sakna azan aron ri ka piengin atan puite chuan Andrew chu Muslima in le turin na satakin an nor thina Andrew isu phatsan la
kan zinga lo tel ro ti chuan is a le nang ti in an vo reng thin ani Andrew tharau nun chu aron chaw le ta hle maya tang ho zinga chuan atong trai ngam bok si lova hla po asangam heklo a chung rela chuan beidon na thim tak aron luta a taksa po a chetial tiala thatlem te chungin paun som nga chuang zet a hlo man hial ani a chang chuan an vona wangin azuna ron chuak hial thina a mela chuan lungai na thuk tak alang reng mai ani he pathian mi ro pui hian thina chu a thalel hle a lalpa he mun thim le mu sit na kara ka om reng ai chuan thi hi katara nuam zo ke ti in nasa takanorin vo thin ma se Andrew chuan arin na a phat san du chuang lova atopa phei chuan atan puite zinga pakhat chuan Andrew I pathian chu tunge ani a tiang khopa huai sen na inei ti in azot hialani firfiak ho te zinga po Isu Krista riat chian chak na aron ri chuak ta hialani heti lai hian Turkey sarkar chuan alaka hriam hrei alotar hriam meka chu dot propaganda ani Turkey sarkar thlawmna hnuai atangin media chanchin bu te le TV lian zong te chuan Andrew Bronson chu pastor nilovin agent le spy angapu turin ma anlata a nitin TV le chanchin bua te chuan a mel tar langin don ngel ngan tak an vordar ta ji ani a ming le ama soina tan terrorist priest firfiak pui thiam ti te spy priest en thatu pui thiam ti ten a ming an soi thina an puna pakhat phei chu a hrol hle Turkey ram ti chetura local anga an ngai awangin Rambo priest Rambo pui thiam ti hial khopin musit takin an kautrin media te chuan hemi hian sa khuana kora mangin sarkar paithla katuma America tana thuruk la khom tu ni ti in mi puiten hrila he dot propaganda hian Turkey mi pui rilru a min le a Andrew chu Turkey ram mel malian tak angin an ngai ani he dot thu hi adarna sa hle maya thil thleng engem hle ka po Andrew chu anron pu ngal zia thin entirnan March sangni som pakua a New Zealand Muslim biakin silaya beitu khan le khabu zia ka Turkey ram chanchin a soitela Turkey media te chuan he biakin beitu hi Andrew Bronson a thurom pek le a hnuai thokani ti in an vordar le ngal zat ani Andrew chung thu an rel laia hretu der thuru secret witness atana an man an mel langlo an o chau chupo computer mangati danglam in dot an ron soya Andrew an PKK Kurdish terrorist ho tenena bom an siam lai ka mu ani ti in dot top khok an phu chop hialani Andrew ril runalu tukha kota chuan au chuak hiala hretu thuru gin ti ho hi tu tenge in dot soiwang hian ka kumsom ni pathum chung rongbol na film takha dar thalang ke ang main in ti chiani ti in he hun hi Andrew tan chuan amami mal thiam lova pu na nilovin Christian na chu kota an rel ani berzok media te chuan Christianization Christianization le firfia ka chet terrorism hi thil thum hunani ti hialin an ziak thin ani he to thuna sataka wang hian Andrew chu mun him lova da lu ani a ata na mun veng tu te po chuan tuile eitur tangial po pek an hre hial thin ma se chu tiang do thukara chuan Andrew ero dikna tranina ding hetlata atopa thudik chu dot aya achak zok je khovelin almudon ani Andrew ta na hmuna tanga ko ta an hrui chu ni apiang hian tharau lam le hriat na lamin do na psychological warfare na satak a thleng thin ko chung chu sipai le police an veng thupa judge te ma a chuan hretu der in thup secret witness tam tak an ronin lana chung mi te chuan Andrew chu American spy ani thu le thuruk vordar tu ani thu dot hlang hlakin an soya Andrew tan chuan chung thil chu hriat a hreom hle lalpa thudik hi engtika nge aron lan chu don le ti in a thin lungin a out thin ani
hei in do na har sa takara Andrew thurul pui rin ber chu anu pui norini ani norini hi mei chechak takle pathian rin chan tlat mi ani a ko tan nei piangin ama bera athuzia apasal nena anin biak phal ani lo awangin an mit mangin anin bethin Andron beidon na awanga judge step ma a alu akun lu chang po in norini chuan a pasal chu lo en tata a mela chuan lausu pathian rin omani ti hi alo lang thin norini rin na hian Andrew kha voi tam tak tlom na tur laka a chan chuak ani tanin veng tu ten an phalna in norini chuan a pasal tan bible chang le fuina thu cha athon reng thina kar khata voi khat chau anin biak phalani a chumi hun chung dar kar cham ve chau po chu Andrew tan chuan tharau lam tui ang mai ani norini chuan a pasal nena Andrew khovel puma itan an tong trai me kania America president atanga no pangte te thlengin I ming lamin an tong trai thina ni ti in arila he chanchin hian Andrew thin lunga min thei ngil to ani hi ti a angai na kha aron nol bo ta thina ni kot voi khat Andrew a beidon top khok lain judge chuan a chung thu rele turin hun a pot seya Andrew chu a room chuak hiala olalpa katang len don ani hi ti in a beidong hle ma se norini chuan a pasal hnung lama tang chuan aron awa Andrew lalpa chu iveng tu ni a itla cham lovang thim na hian a hne lo che ti in chu tong kam tlem te chuan Andrew thin lung mei pui aron chem al le ta a he mi te nu pa in mangai na le pathian laka anrin om na hian Turkey sarkar chakna le dot propaganda zong zong kha ala ne zok don ani Andrew an anwa soile danin norini kha katan van tir ko ang mai ani ama hi omlo sela chuan tanin chung thim hnuaya khan ka thla amuang lovanga karin na po ka vong zo lovang ati hialani Andrew le norini te hi thon thungai nom satliam mai ni lovin tunlai khovel Christian te tan rin omna entir turo puitak anni Andrew an tanin thim hnuaya arin na avon tlat lai khan pon lama ero dar kar tin achan chin chuan khovela deng chuak reng maya America rama sa khosoi tu tele mi puite chu anthina ur hle a pastor pakhat kumsom ni pathum zet Turkey arong lo bol to thunwai rol tak chu engwangin nge Turkey sarkarin do ta apuna awang maya atan reng ti chu zona lian tak ani White House hiala thengta President Donald Trump le Vice President Mike Pence ate thinlung ang hornging ta ani Mike Pence hi Christian thatak ani awangin Andrew torna chu ama mi mal torna nga hial anga yani President Trump chuan Turkey President Erdogan nena he pastor hi in chualo chuan kanram pani inkar hi athalo hle donani ti in thucha fia tak athon ta a ma se Turkey sarkar chuan kanram melma kanrin lel America a cheng me khimin pe ula Andrew hi kan chu ang ti in thleng an lo tuma sarkar in beina political leverage atan Andrew chuan mang ta hlawa chu meu chuan America sarkar thin ati urta hle mai mi thiang hlim hi in thleng nan kan mang don lo ti in Trump ma chuan Turkey laka sumle pai lama hrek na le ensan na thuwa thlung ta rup mai ani pastor pakhat wangin khovel economy nging tatlat mai America sarkarin Turkey laka steel le aluminium laklu na chia ati santak chia ma khan Turkey ram sum lira lutna chu darkar tlem te chungin atlat niam ta duai maya Turkey ram chunga bungrua aron tova mi puyan mang ang na satamaya khovel chanchin bu hranga the pastor who crushed the lira pastor Turkey sum titlom tu ti in ming anvu hialani Andrew khana sel chungthim takatrang chuan dot le huat na riam ri aya chak zo pathian riam rei aron lek chuaka chu chuan ramchak tak sarkar thlengin aron ngornging ta ani ber tanin chunga ero Andrew chuan heng ram hroi tu te in be na hi engma a hrelo nikhat chu veng tu pakhatin musit takin nangma awang hian kan ram hi kan ra thei don ani hi America in min hrek ani
ti in arun hrila chuta chau chuan Andrew chuan khovelin atan na athok mekani ti re chuak ta a ama chu don mangaman ni ma se pathian chuan khovela thu dik khria zong te kha man ruwa alo mangreng alo ne he hun hi Andrew tan chuan rin hlel na atanga rin na thara akai chona hun poimo tak ani arong bol tu mi pakhat lektor na po pathianin aen liam lo zia le ram le ram in karti buai khopin man ruwa mang theni ti hi achiang hle ani Andrew kha ama chafatang ni a in riat lain van lam sarkar le khovel sarkar chuan ahnung an lo dol reng alo ne pastor pakhat rin omna wangin khovel ruai tu sang berte an thin lung soi ngi ni na omta ani ne na chu nai tiala thim nai na ne lo thu dik chu khovel bua pho chua ani don ta ani October ni som patni sang ni som pariat jing chu Andrew tan chun ni dang zong ai ni dang lam ani ta khovel ram sang atanga trong trai na le sarkarin nor ton na sa tak nuaya tarki ko chuan atop na tan thutluk na apuang ta judge chuan Andrew chu thiam lo achan tir thona in kumthum le thakhat tang tur shrem ani a ma se tanina aom to na hun kha thutluk na hian da lutin itang tok to e ti in zalen na an petahlol mayani kot chunga dot manga an be na chu ne na khar ani ta ni Andrew chu dar kartlen te chungin atan atanga ruai chua ani a America sarkar thlo na big chuan aram lampanin atho chu puita ani Andrew chu anupui no ri ni nen America President Donald Trump muturin White House Oval Office an lu ta a chuta chuan President Trump chuan Andrew kan lom pui che engtin nge kan pui le don che ti in a zo ta ma se Andrew chuan choi moi na le lomman adil lova thil pakhat chau adil ta ni Mr. President itan ka tong trai theyangem ti in khovel ruai tu sang berle chak ber ho tu Donald Trump dara akut natin tanin thim atanga lo chuak lim pastor thunoi tak chuan pathian nena fin na le mal som na adil sakta ani Andrew chanchin hian tarki a Christian la zong te tan beise na thar aron thena national security threat ramta na hlau omanga an lo pu kha pathian chuan national blazing ramta na mal som na aron thak ta zo ani Andrew chuan tanin kha katan chuan ro tuina mei puiang ani a karin na fia na munani lalpa hian min kal san ngai lo ti hi englai po akathu cha ani to don ani ati Andrew Bronson na chanchin hi mi beidong te tan beise na ani a tlom te tan ne na ani huat na kara mangai na ding chang thon thu ani a kumsom ni pathum zet tu kho kha hriat lo lova rong alo bol na kha pathianin kumni chuang zet atan hun chung khan khovel riata aron pho chu sakta zo kane tuna hian Andrew chu zalen takena om to a ma se athu cha ero ala nung rek iphuani lalpa kanun na le kamit tuizong hi itanani you are worthy of all my years you are worthy of all my tears ti in ole unaw du tak kan vo in hun chir chok mek hian pathian atilom ve emle Andrew rin na ang hian dot le harasat na kara nget takin kan ding zo ve ngem le